Igishonda abagabo umunsi umwe cyabwiye Nkongoro kiti njyeweho mfite uburyo ngenda kandi nkubahwa n'ibikona. Iyi Nkongoro itariko nubwo ugenda ukubahwa n'ibikona, iyo tugeze aho babagiye nge n'igikona nitwe tubasha gufata amafunguro ya mbere. Gishonda abagabo giti oya ariko nundi munsi ntuzabivuge, iyo nshatse kurya ku mafunguro bwa mbere nitabaza saba kabaka. Kwari ukwiye kuri twebwe uyu munsi kuva tariki 8 mu ijoro kugeza tariki 9 iyi shyano ryagwiriye Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite. Inshuti ya Iran yarayihondagura Arabia Saudite ku rwego rutangaje. Inganda za petrol zongeye kuraswa bikomeye ndetse barabazisukira amazi nk'urwaye mugiga. Uburyo Iran imaze imisi ibura bino bihugu banze kumva umuburo wa Iran, none ishyano rikubagwira bakaza kwibuka yuko bagomba gusaba imbabazi ariko batagicira ngagwe. Drone misile zavutuye muri Arabia Saudite zaturutse. Byagenze gute kugira ngo Saudi Arabia nanone yongere kwibasirwa n'ibi bitero biremereye? Ndabikubwira uko byagenze. Atari byo gusa ariko muri HDMS Iran imaze imisi kwarasira ubwato, aho bibarwa ko imaze kurasa ubwato bugera ku 8 mu gihe bitageze ku byumweru bibiri. Ngize ni ubwato 8 butwaye petrol. Ubwo bwato kuburasa kwa Iran bivuga ko bwarenze ku mahame kugira muhora wa Hormuz. Nyuma rero kwirasa buno bwato bahaye isomo Leta Zunze za Amerika, ndetse abwira Leta Zunze za Amerika ibintu bitatu bigomba kuberezwa kugira ngo muhora wa Hormuz muri rusange ufungurwe neza ku buryo buri wese yawutambukamo nta kibazo. Ariko ibyo bintu bitatu bitari byubahirizwa bavana amerwe mu isaho, ntabwo biraza gukunda ko HDMS umuhora wa Hormuz ufungurwa. Nyamara Donald J. Trump yumvikanye mu minsi 3 ishize avuga yuko umuhora wa Hormuz ugiye gufungurwa vuba na bwangu kuko ngo Iran izi neza igihano Leta Zunze za Amerika zaba zigiye kubaha niba badafunga umuhora wa Hormuz. Bateko si Donald Trump kwavuze ko umuhora wa Hormuz ufunguye, none barafungura igifunguye. Yari kinyoma. Donald Trump nyuma yo kuvuga ayo magambo niho Iran ije kumusubiza, ariko ibanza yakoresha ukumwereka icyo Iran ishoboye. Ni giki ndakikubwira. Ikindi gihugu cy'Abarabu kije guhangana na Israeli, nicyo wakwibaza ni Israeli yongerwa gukirwa n'ikindi gihugu cy'Abayisilamu mu buryo butangaje. Ngabo abayisilamu bose bagomba kumenya umwanzi wabo uwo ari we. Ntabwo bagomba guhagarara gutyo gusa bategereje iki cyangwa se kiriya. Bagomba kumenya neza ko umwanzi bahanganye nawe ari Israeli muri Asirazuba bwo hagati, ko Israel ari ikomeje gutera akaga ndetse n'ibyago Urasirazuba bwo hagati. Ibihugu byose bya Kisilamu bakwiriye guhuriza hamwe imbaraga bagahangana n'ubwo butegetsi bwa Israel ngo bushaka kwigarura ubutaka bwinshi bw'Abayisilamu kugira ngo ubake icyitwa The Great Israel. Burya ntukabone Iran ari yo guhangana muri iyi minsi ngugire ngo amahoro arahinda cyangwa se ngo nishashya ku bindi bihugu. N'ibindi bihugu navyo bifitiye ubwoba bukomeye cyane Israel, batekereza ko Israel ishobora kuba igiye gutangiza ibitero biremereye cyane kuri ino bihugu. Ino mpamvu byishyize hamwe kugira ngo barebe uburyo bakikiza umwanzi. Ibihugu bitatu by'ikomereza Turkey, Pakistan ndetse n'igihugu cy'Abarabu. Ngaho da none sibyo byavugaga ko inshuti ya Israel. Ndaje nkubwira ibyo bamanzuye ndetse nishobora kuvamo. Ndakujyana mu Burayi. Zelensky arahohotewe cyane, ndavuga gutyo, arahanwe urwego rudasanzwe. Iyo gari ya moshi mubona dore ikikorewe ni ukwinagaho drone za gisirikari, maze ubundi bayigira umunyota barayirasa bya nyabyo bayigarika mu muhanda rwagati. Yari ijyana ibikoresho bya gisirikari abasirikari ku nkingo y'imbere ku rugamba, birangira babuze ibikoresho bitewe n'uko drone za Russia zaze kwibasira iyi gari ya moshi ikiri mu muhanda. Sibyo gusa Leta Ukraine gutabaza Leta Zunze za Amerika ngo aho uburinzi bw'ikirere bwa Patriot, ariko Leta Zunze za Amerika zisita y'Uburusiya bakomeje gutanga igihano ku banzi babo. Jewe Dumungu wa Kamanzi mu bana buri munsi n'uyu mwanya ngo ayikaze ngo tuyane ku musozo terebera hamwe biri kuvuga byose. Ikaze kuri mwese. Reka duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba gutinda twe tubyihoreye, ahubwo tujye ku cyatuzinduye cy'uyu munsi ngo byagendekeye gute mu Burasirazuba bwo hagati. Nyamara ahantu bizarangira habonetse ishyano cyangwa se birangire habonetse ubugambanyi.
bamwe bemere gukorana na Iran cyangwa se bayigambane nabo batangire kuyirasaho, nubwo ngo nyamwanga kumva atanze no kubona bishoboka cyane cyane ko bashobora guhagurukira Iran bashobora kwisanga bashutswe na Leta z'Ubumwe za Amerika, cyangwa se ubwo Iran nayo igasanga yarikozeho ishaka kwataka ibyo bihugu byose icyarimwe ngo nuko ikorana na Leta z'Ubumwe za Amerika. None ubwo bizagenda ute? Reka tujye kuri ibi ngibi. Ni Iran imaze iminsi ivuga yuko ibihugu byose byo muri Asia bwo hagati mu gushyigikira Leta z'Ubumwe za Amerika bitazabagwa amahoro. Iran igira icyitwa sleeping cells cyangwa se selile zisinziriye, utunyangingo dusinziriye tuba ahantu hatandukanye, ariko akajya n'imitwe bakorana mu buryo buzwi cyane nk'umutwe w'Abahuthi, Hezbollah ndetse na Islamic Resistance yo muri Iraq. Akaba ari imitwe ikorana na Iran utibagiwe na Hamas mu guhangana n'ibitero bya Israel ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika muri Asia bwo hagati. Mushobora gusanga ari mwe mugiye guhinduka target ya Iran, kandi Iran ukuntu ihana nabi, murayirasa hagapfa abantu, abasigaye bakaza. Muri make bo ntibatinya urupfu, icyo batinya nuko bakurekera amahoro mu gihe babujije amahoro. Ako tegeza umuntu nkongo, ikintu cyo kimwangakishije gusa nuko yakurekera amahoro mu gihe mubujije amahoro, naho gupfa byo nta kibazo n'umwuzukuru yazakora. Niko Iran ikora. None byagendekeye gute Saudi Arabia kugira ngo n'uyu munsi ibiri kuvuga ko abavandimwe ba Iran cyangwa se abategetsi ba Iran na Iran ubwayo bakomeje kuyitera igihugu gikomeye icyago ndetse n'amakuba? Nkuko amakuru atangazwa cyangwa se ari kuvugwa muri kino gitondo cya kare, Arabia Saudite irimo guhura n'ikibazo gishya ku bikorwa remezo byabo by'ingufu, aho hagaragaye inkongi zikomeye z'umuriro zabereye ku ruganda rwa gaze ruhuza Aramco Ijbel, ndetse n'indi nkongi y'umuriro yagaragaye mu Romeno. Karamutse kagaragayemo inkongi y'umuriro, ni iki wahita utekereza bwa mbere? Uravuze ngo nahita ntekereza irimbuka, nahita ntekereza isekizwa. Reka mvuge ngo njye nahita ntekereza yuko uwo bahanganye yabaciye uruhinga rwa nyuma akabateraho agakongi k'umuriro, ati nimwakire maze muryeho mwese, sibyo? Ahabwira ngo ihangana turacyarikomeje niba mutemeye gucishwa bugufi. Nawe ufite uko wabivuga. Berry ni igice cy'inganda kinini cyane cyo muri Arabia Saudite ku nkombe y'inyanja ya Gulf, bituma ugungabana kose kw'iki kigo bigira ingaruka zikomeye ku bijyanye n'ingufu n'imikorere y'ubuhanga bw'ubwami. Iki gikorwa giheruka kibaye nyuma y'ibyumweru bibiri Abahuti bagabye ibitero ku nyubako z'ingufu za Arabia Saudite, bifungura imirwano mishya mu karere kose muri rusange. Byahise bizana nyine ihangana. Reuters yatangaje mu kwezi gushize ko Abahuti bitiriye ibitero ku birindiro za Saudi Arabia ndetse n'ibigo bya petrol na gaz bifitanye isano n'igihugu cya Arabia Saudite, biyemeje kurinda ibikorwa remezo byayo ndetse ngo no kuzahangana n'ibitero bikomeje kiyongera nabo ubwabo. Raporo za vuba ahangaha nazo zateje kuvugwa kw'ibihuha byinshi kubijyanye no kumenya niba Abahuti bashobora kuba bongeye kuba inyuma y'iki gitero cyabaye, ariko nta bimenyetso byemejwe kugeza ubu ngubu bigaragaza ko Abahuti aribo bagabye kino gitero muri Riyadh. Ariko reka tubitekereze gutyo, nimba Riyadh ihanganye n'Abahuti kandi ku nshuro ya mbere Abahuti bakaba barateye ku bigo bya Aramco, kuri iyi nshuro tukaba twabonye iturika rihambaye n'ubwokotsi nk'aho rumaze kubona rwagaragaye kuri ibigo bya Aramco cyangwa se ibigo bya petroli by'ubwami bwa Riyadh. Tuvuge yuko none hari ibonekerwa ryagwiririye Saudi Arabia, cyangwa n'ubundi abanzi babo bavuze bateka tubaramutse tubifuriza ijoro ryiza. Nubwo ibitero by'Abahuti ibikorwa remezo by'ingufu za Arabia Saudite byatangajwe, amakuru ahari ntabwo aramenya neza cyangwa se arekinzwa neza kubikomeje gukorerwa muri karere ngo ninde ubiri inyuma cyangwa se intego y'abinyamakuru. Ibaye mu Arabia Saudite nayo yerutse gushimangira ubufatanye mu z'umutekano, harimo amasezerano mashya na tutwaye petrol buva muri ikigo cya Aden bwerekeza mu nzira ya Suez bugana muri Mediterane bunyuze mu nyanja itukura. Avuga ko ubwato bufitanye isano na Arabia Saudite butagomba gutambuka muri karere bitewe n'uburyo Arabia Saudite ijya yibasira bano Bahuthi bakorera muri Yemen Hodeida aharashwe na Saudi Arabia. Reka ibi ngibi tuwe nk'abivuyeho, nubwo buri kanya hagenda hasohoka amakuru mashya, wenda turongera tubigaruke mu masaha ari imbere. Ariko Bwana Moshtaba Hussein Khamenei na leta ye ngo batanze impuruza kuri Washington, n'uri Washington igomba kumenya inzira ya Hormuz igomba kugenzurwamo. Irani yazamuye cyane ibogamizi ku muhora wa Hormuz, ivuga ko inzira y'amazi ikomeye izakomeza gufungwa kugeza igihe Leta z'Ubumwe za Amerika, mu magambo ya Tehran, Leta z'Ubumwe za Amerika zikosoye imyitwarire yazo mu gihe zitanga urutonde rw'ibisabwa bishobora kubangamira ibiganiro ku bijyanye no kongera gufungura inzira y'ingenzi y'ubwikorezi HMS. Inama nkuru y'umutekano w'igihugu ya Iran yashyizeho amategeko arenze kure cyane uburyo bwo kugera ku muhora Hormuz.
isaba ko Washington ihagarika burundu intambara kuri Tehran, iyo Tehran yita intambara zayo kuri Iraq n'ibihugu bifitanye isano n'akarere, mu gihe inakura kandi nanone ingabo za Amerika muri ako karere kose, ndetse ikanakuraho imipaka yo mu mazi ku vyambo vya Iran. Ngibyo ibintu bitatu Iran isaba kugira ngo Hejuru Mezi ifungure. Bigusubiriremo, icyambere ni uguhagarika intambara kuri Iran n'ibihugu bifitanye isano na Iran. Ubwo nuvuga ngo igihugu nka Libani, Palestine, bya bihugu byibasirwa na Leta Zunze za Amerika, iyo bavuze Leta Zunze za Amerika n'igipupe cyabo ngo Israel baba bakivuzemo. Rero ngo ivyo bitero bigomba guhagarikwa byizuye, intambara ikava kuri Iran n'ibyo bihugu. Icya kabiri hakabaho gukurwa kw'ingabo za Leta Zunze za Amerika mu karere k'Uburasirazuba hagati zose, ibigo vya Al-Chifa, Al-Udeid, ibigo vya Five Fleet muri Bahrain ndetse no muri Kuwait, hose aho bafite abasirikari bagomba kubavanaho bakabajyana iwabo muri Leta y'Izuni. Hanyuma icya gatatu bakavana n'inkumirizi zashyizwe ku mazi zikumira ubwato bujya ku bigambo bwa Iran cyangwa se ku byambo bya Iran. Icyo gihe niho Hejuru Mezi ishobora gufungurwa honyine. Iri tangazo ryatanzwe na Mohammed Bakari Zulkadal, ni umunyamabanga w'inama nkuru y'umutekano w'igihugu ya Iran, akaba n'umuyobozi mu mutwe ukomeye cyane w'ingabo zindi n'amatwara za Kisilamu, mbere yuko rishyirwa hanze itangazamakuru rya leta ya Iran, Fars News Agency. Tehran irasaba kandi ko Leta Zunze za Amerika zitazongera gutera ubwoba Iran cyangwa se gutera ubwoba iki gihugu cya leta ya Iran, ibikorwa byacyo kirimo no guhagarika ibikorwa bya gisirikare bigamije kurwanya Iran n'abafatanyabikorwa bayo bo mu karere, ndetse no gukuraho ingabo zayo mu karere kayikikije mbere yuko umuhora wa Hormuz wongera gufungura. Ivyo kandi bisabwa birimo gukurwaho kw'ibihano byose byafatiwe Iran, ndetse no kurekura nta mananiza umutungo wa Iran wafashwe na Leta Zunze za Amerika, umwe wafatiriwe mu mahanga, undi ufatirwa mu mazi cyangwa se mu nyanja zitandukanye, kugira ngo uwo mutungo wa Leta Iran wongere ukoreshwe neza n'iki gihugu cya Iran ubwazo. Gitezwe ko ari ibiganiro ku bijyanye n'ingendo zo mu mazi bigomba gusubukurwa, hanyuma Iran igatekereza ku buryo bwa Hormuz. Iran kandi isaba indishyi nyinshi, ikavuga ko igomba kubona indishyi mu ntambara zagabwe kuri kino gihugu mu mwaka wa 2025 na 2026. Yongeraho ikindi kibazo gishobora guturika cyangwa se gishobora kuva mu biganiro byamaze kugorana kubera amakimbirane ajyanye n'umutekano, amato ndetse n'ahazaza h'inzira y'amazi ikomeje kubamo akavuyo muri kara karere ka Hejuru Mezi. Igituma itangazo riruka rigira akamaro cyane nuko bisabwe mbere yuko hafatwa ingamba cyangwa se amasezerano yemewe hagati y'impande zombi mu biganiro bashobora kugirana. Muri make Washington ibwiwe kare yuko leta ya Iran ibyisaba n'ibyo bazagana mu biganiro ari bitatu. Harimo kandi harimo kuba amakimbirane manini ajyanye n'umushinga wa kirimbuzo Iran n'ububiko bwa uranium bukunze kuvugwaho cyane. Iran isa nkaho ihuza ibyo byose bisabwa n'ikintu kihuse cyane, ni ukuvuga gufungura umuhora wa Hormuz. Nimba Leta Zunze za Amerika ishaka amahoro ntizongeye gusaba Iran gufungura umuhora wa Hormuz, ibyo ntabwo bireba, cyangwa se ntizongeye kuyisaba ku bijyanye n'imbaraga za kirimbuzi, ibyo nazo ntabwo bizireba. Harimo uburyo bukomeye cyane, uburyo bukomeye bw'umuhora wa Hormuz bujyanye n'imbaraga zikomeye cyane za petroli zihanyuzwa. Ibyo rikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Gufungura Hormuz, umvicyo Hussein Mohebi, umuvugizi wa RGC, yabivuzeho. Uyu nguyu ari kuganira n'itangazamakuru Tasnim News Agency n'ibindi binyamakuru bitandukanye, avuga ku byo gufungura Hejuru Mezi, ko icyo babivugaho cyangwa se icyo wamenyaho icyo Iran iri kubikoraho ndetse n'ikizavamo. Ati gufungura umuhora wa Hormuz bifite uburyo bwabyo bwihariye kandi ntaho bihuriye n'ibiganiro hagati ya Iran ndetse na Oman. Gufungura by'agateganyo mu by'ukuri bigengwa n'amategeko ya Repubulika ya Kisilamu kandi biterwa n'uburyo Leta Zunze za Amerika zemera ayo mategeko yashyizweho na Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ubu inzira ya Hormuz ntabwo ari inzira y'amazi gusa, ntabwo ari inzira y'ubukungu gusa, ahubwo ni ubushobozi n'imbaraga bya Repubulika ya Kisilamu tuzakoresha mu mwanya wacu wo kurinda buno butaka. Umwanzi azatirwa kwemera ibisabwa na Iran kugira ngo umuhora wongere ufungurwe, kandi agomba kwirinda kwivanga mu biganiro biri kuba hagati ya Iran ndetse na Oman ndetse n'ibindi bihugu hafi kugera ku musozo wabyo ibyo biganiro. Bagomba kwemera ibisabwa na Iran. Rega igihe cyose Amerika yemeye ibisabwa na Iran, umuhora wa Hormuz uzahita ufungurwa. Mohebi avuga neza cyane ko niba Leta Zunze za Amerika zitaye ku byo Iran yisaba,
batazitega ko umuhora Hormuz uzafungurwa ubinyuze mu yinzira, ntabwo uzakunda. Umuhora Hormuz uzafungurwa ku itegeko rya Iran, kandi bihuje neza cyane n'ubusabe Iran izaba yasabye Leta Zunze za Amerika zikabwemera. Umuhora Hormuz ni umwe imihoro ikomeye cyane ku isi ishobora kubangamira ubwato kandi gahungabanya rwose uburyo bw'ingufu ku isi n'inzira z'ubwikorezi n'amasoko, ariko ibisabwa na Tehran bishobora gutuma amasezerano agorana cyane kugerwaho. Abasesenguzi batanga umuburo ko Washington ishobora kwanga ibyo bisabwa burundu, muri make nayo igahitera hejuru ikavuga iti wapi, ntabwo ibyo bishoboka ko twakemeranya. Umunyamakuru wa Israel Channel 12 Washington Barak David yavuze ko ibyo bintu ari ibisabwa Leta Zunze za Amerika zidashobora kwemera. Bitera ubwoba ko iyi gahunda iheruka ishobora none gusubiza President Trump inyuma ku cyemezo cya gisirikari yari yarimo asa nkaho arimo guhagarika, akongera gutangiza urugamba rutoroshye cyane kuri Iran kugira ngo Iran noneho yumvishwe n'imbaraga. Ubushyamirane bugeze mu cyiciro gikomeye aho Iran yanze gufungura Hormuz nk'amasezerano akomeye yatanzwe na Washington ndetse na Leta Zunze za Amerika ajyanye n'ibisabwa birenze kure imicungire y'ingendo zo mu mazi. Ubwo rero birumvikana ko Tehran iri gutekereza ku bikorwa byinshi cyane bishobora gukorwa, ariko Leta Zunze za Amerika nayo ikavuga yuko idashaka cyangwa se bivuga yuko idashobora kuzemera ibivugwa na leta ya Iran. Muri make ubwo akaba arimo ubushyamirane ndetse no kutumvikana ku bijyanye n'iyi ntambara. Hama tukivuga ku bijyanye n'akavuyo ko mu burasirazuba bwo hagati, hari ikibazo gikomeye cyane kivugwa ko Israel iteze akarere. Bavuga ko umwanzi w'uburyo w'amahoro mu karere ari ubutaka bwa Israel cyangwa se ubutegetsi bwa Israel. Nyuma y'umunsi umwe rero gusa, Arabia Saudite, Turukiya na Pakistan bagarutse ku ibihugu bisanzwe bifite intwaro za kirimbuzi, bashinze ihuriro ry'ingabo rimeze nk'irya OTAN. Minisitiri w'ingabo wa Pakistan yagaragaje ku mugaragaro ko Israel ari ikibazo ku isi yose y'abayisilamu, kandi asaba ko habaho ihuriro ry'ingabo zirwanya Israel. Wajaif yavuze ko ibihugu by'abayisilamu bigomba gushyira ku ruhande amacakubiri yabyo no guhangana n'icyo yavuze ko ari akaga gasanzwe mu bijyanye n'akarere gaterwa na Israel. Ibihugu byose by'abayisilamu bigomba kwishyira hamwe, nta gushidikanya kuri ibi. Ibi Ayaf yabitangaje mu kiganiro giranye n'itangazamakuru ryo muri Pakistan. Yasobanuye ko Israel ari umusaruro utemewe n'amategeko watanzwe n'itangazo rya Balfour, kandi yaburiye ko bishobora guteza akaga ku gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri ako karere. Itangazo rya Balfour risohowe n'Ubwongereza mu mwaka w'1917 kandi ryagaragaje ko rishyigikiye ishyirwaho ry'igihugu cy'Abayahudi muri kariya karere. Ubundi ntabwo cyabagaho, ntabwo ngo Israel ni igihimbano ujye ubyemera, kuko Israel ntabwo yabagaho, ahubwo yari yaravuyeho hari ubutaka bwa Palestine. Rero itangazo rya Balfour ryo mu 1917 ryemeje ko ubutaka bwa Abayahudi bugomba gushingwa muri kariya karere. Nyuma yaho Israel imaze gushingwa mu 1948 niho kino gihugu cyavutse, yakomeje kuvugwa ko irwanya Pakistan kandi idashyigikiye ibira bihugu by'Abayisilamu. Maze Pakistan nayo ivuga ko irwanya ubutegetsi bwa Netanyahu cyangwa se guverinoma ya Israel iriho ubu ngubu. Yavuze ko nubwo Netanyahu yatsindwa amatora yo muri Israel mu kwezi kwa Kwakira, uburyo igihugu kibona nk'Abanyapalestine n'isi yose y'Abayisilamu bikomeje guhinduka ikibazo kiremereye cyane kandi bizanakomeza kuba bibi cyane. Minisitiri wa Pakistan yashinje Israel gushishikariza ibihugu by'Abayisilamu kwamagana gahunda nziza, anavuga ko isi ya Kisilamu igomba kugumana ubumwe kugeza igihe ikibazo kiremereye cyane cya Palestina kizakemurwa burundu. Amagambo ye yongereye imbaraga mu bya gisirikare kuko ngo aje nyuma y'isinwa ry'amasezerano y'uburinzi bw'Imaka ndetse no kubaka Mecca. Amasezerano avuga ko igitero icy'intwaro kuri Arabia Saudite, Turukiya cyangwa se Pakistan kizafatwa nk'igitero kuri izo bihugu zose. Muri make igitero cyagabwa nko kuri Saudi Arabia, ubwo Pakistan nubwo itiza kukirwanya kimwe na Turukiya. Igitero kuri Turukiya ibihugu nubwo itabikirwanya. Wait, uriko amagambo maze iminsi avuzwe na Israel, yavuze ko nyuma ya Iran undi mwanzi bazaba basigaranye ni Turukiya kwa bwana Recep Tayyip Erdogan, kari we mwanzi uzabakurikiraho kurwanya kugira ngo bagire amahoro. Imbaraga z'imari za Saudi Arabia, igisirikare kandi kinaribonye cya Turukiya hamwe n'ubushobozi bwa kirimbuzi bwa Pakistan biri munsi y'urwego rw'ingabo ruhuriweho bagomba gukoresha. Amasezerano ubwayo ntabwo agaragaza ko Israel cyangwa se indi leta ariyo yose ari bazaba bibasiriye. Gusa Arabia Saudite, Turukiya na Pakistan nabyo ntabwo bigemera ku mugaragaro icyifuzo cya IFI
cyo kurwanya Isirayeli, ariko bazi neza ko Isirayeli ishobora kubateza akaga. Itandukaniro burahari ni ingenzi. Isirayeli ikomeje umubano wa diplomasi n'ibihugu byo muri kara karere, ariko kandi nanone nubwo ifitanye umubano byihariye na Saudi Arabia, iratekereza cyane kuvugurura umubano n'amasezerano ya Abraham ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pakistan ntiyemera Isirayeli kandi ihora ihuza impinduka ariyo yose muri kara karere n'imbaraga zituruka kuri Israel bitewe n'ibyo batera muri Palestine. Ariko imiterere y'akarere yarahindutse ubu ngubu. Ibikorwa bya gisirikare bya Isirayeli muri Gaza, ibitero muri Libani na Syria n'intambara yayo kuri Iran zakomeje gutuma ibihugu by'abayisilamu bibona neza ko hari ikibazo gikomeye giterwa na Isirayeli ku bihugu bya leta ya Islam, kandi ishobora kuzanira icyago gikomeye abayisilamu bose muri rusange. Mbere yaho Aifi yakoresheje amagambo akomeye kurushaho kuri Isirayeli, avuga ko ari ikibi, umuvumo ku bantu, ndetse ko ari igihugu gifite kanseri imunga akarere. Ubuvugizi bwe buheruka bwerekana ko Pakistan ibona amasezerano ya Mecca nk'ishingiro rishobora gutuma umutekano w'abayisilamu ugenda neza. N'ibihugu bitatu bikoranye, Pakistan, Saudi Arabia ndetse na Turkey, bikemeza ko bigomba kurindana umutekano ng'akarere kose kazagira umutekano wuzuye. Kuri Isirayeli icyo cyizere cyatanga ikigereranyo gitandukanye cyane cy'ingamba. Ishyirahamwe rishya rya Mecca ririmo umunyamuryango wa OTAN ariwe Turkey cyangwa se Turukiya mu kurinda ahantu habiri icyarimwe. Nuvuga ngo bazarinda isi ya Islam, ako basanzwe banarinda isi y'Uburayi bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yengi bakibazwa igihe n'ubundi urugamba rwarubaye hakaba intambara ihuje ibihugu byo mu karere by'abayisilamu, uburyo Turukiya ishobora kuzangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Amerika yabije gutabara igihugu cya Israel. Amasezerano ya Mecca yatanzwe nk'abase yabaye nk'amasezerano yo kwirwanaho, aho bavuga yuko ariko nta mwanzi uzwi watumye ayo masezerano bayishyiraho. Nyuma y'amasaha 24 gusa, Minisitiri w'ingabo wa Pakistan yasobanuye neza ikibazo abona ko isi y'Israel igomba kukirwana ishyize hamwe cyangwa se ishyizeho umutima mu buryo bwuzuye. Mu gihe Amerika yisanze ihagaze hagati y'inzira ebyiri kandi ikaba igomba guhitamo uruhande, biracyagoranye cyane kumenya neza niba izagurikira kurwanya bano bayisilamu bari kwishyira hamwe cyangwa se bizakomeza gushyigikira leta ya Isirayeli no mu makosa bavuga ko Isirayeli ikunze kugira. Tujye kuri Russia ndetse na Ukraine, ibihugu nabyo bikomeje guhangana ku rwego ruremereye cyane mu ntambara. Uburusiya biravuga ko bwahombeje Ukraine bikomeye cyane mu rwego rudasanzwe bakoresheje misile nka Iskander M, aho barashe gari ya moshi bivuga ko yaritwaye misile ndetse n'ibikoresho bya gisirikari byo kwifashisha cyane cyo ku murongo y'imbere ku rugamba muri Ukraine. Ukraine ivuga yuko ihangayikishwe cyane cyane n'ibitero by'Uburusiya byo mu kirere, kurungu batagifite ubushobozi bwo guhagarika kuko uburinzi bw'ikirere bwinshi babumanyaguye Abarusiya, ndetse badafite uburyo bwo guhagarika ibyo bitero by'Abarusiya mu duce twinshi. Rusiya yasangije amashusho y'igitero cya drone mu ntangiriro z'iki cyumweru. Rusiya bwarashe ibisasu 24 bya ballistic, ibindi bisasu 4 byavuzwe ko ari hypersonic zircons cyangwa se supersonic onks, na drone 115 nyinshi muri zo zikaba ari indege zikoresha uburyo bwa bitero. Bamwe mu babonye bino bitero bagerageje kuvuga kaga biboneye Urusiya bateza, maze bagira ibyo batangaza bagira bati, abatetsi ba Ukraine bavuze ko ijwi ryumvikanye hirya no hino isaha 8:18 za mu gitondo nibwo ubutumwa bwatangiye. Twahise dufata ingamba vuba kuko zari iterabwoba rikomeye, maze duhita dutanga itegeko. Ubutumwa bwatanzwe mu itsinda ry'abantu kugira ngo buri wese asohoke mu kigo cy'ibikoresho by'ikoranabuhanga maze itajya mu kigo cy'ubutabazi. Ubu wabonaga buri wese arimo guhunga kugira ngo akize amagara ye. Nanjye nashishikajwe no gusubiza abantu inyuma, babwira ntashidikanya ko batagomba gusubira aho bavuye bajya gufata amasakoshi yabo. Reba ibintu bifatika ni ibintu bibi gusa byabaye, ubuzima bw'abantu bufite akaga. Amaherezo twasubije abantu bose inyuma, maze dutuma ikino kigo tugifunga. Hagana saa 12:30 za mu gitondo humvikanye none amajwi akomeye cyane, byasaga naho hari ikindi kintu cyakubise kandi wenda no mu bubiko ubwabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe ari mu bagaragaje neza cyane ko akarere kabo gakomeje kwibasirwa n'ibitero bidasanzwe bituruka ku Barusiya, kandi ari ibitero biremereye ngo Abarusiya bashora ku gihugu cya Ukraine byo kwica no kurimbura. Perezida Zelensky wa Ukraine yageze muri Serbia kwa gatanu,
yakomeje gusaba leta z'ubumwe za Amerika kongera ibikoresho byo kurinda ikirere bya Patriot kugira ngo akomeze kwirindira ikirere. Ubwo ibisasu bya misile by'Uburusiya byateraga mu kirere cya Ukraine, habaye indi ntambara hagati ya Washington ndetse na Kiev mu magambo. Vladimir Zelensky yongeye gushimangira ko ibigo bihambaye birimo kubura icyo bari biteze, cyangwa se kubura buri kintu cyose bari biteze ko gishobora kurindira umutekano, bikaratuma rero Uburusiya burimbura buri kintu cyose gihagaze muri Ukraine. Kugeza ubu intambara y'Uburusiya na Ukraine, leta z'ubumwe za Amerika yagiye igiramo uruhare mu minsi yashize, isa naho kuri ubu ngubu yavanyemo akaboko kayo, yitaye ku ntambara y'umurasirazuba bwo hagati, nayo bavuga ko itaboroheye kuko Iran yagerageje kugaragaza ubushobozi bwayo ndetse irimo kurimbura itababarira leta z'ubumwe za Amerika. Ingabo za mu karere rimwe na rimwe bigaragara ko zino guhunga ibigo bya gisirikare bari barimo. None ngi Turukiya ndetse na Saudi Arabia byishyize hamwe bigiye kuzabira intambamyi leta z'ubumwe za Amerika na Israel ku mugambi wo kubaka Israel ikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Iminsi iri imbere idushiye byinshi, komeze twirindire. Genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande, amahoro imishano y'ibyo kuri wowe. Salam shalom.